Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an ya general sana hanang ba silong ya kabala de je mai kin je kam ba tinula adi ka semua je kam tinggal kot Mersing Ibrahim President Pat. jangka Meghalaya mentah Asha ko kom Union kanang laban le Mira Jun kasing kalau ya pat yang ko presiden akan ni semua ban dio macam kam hati ni presiden ya kini election nak kelok badan student jiau kalau sedang duk menam se pos poje bat pemraya kerja Kacing kan kita pi banyak kerja ni. Kacing ai kita pi gaksi ka dia gaksi ka mo kita pi. beri nyotrap kiloan ban poi pun cemtah ka jing ijit hasawan pemraya kerja la pelong ke jing ya ke jing lang pai ba lawan cemtah di kiri wakmat bukan top yo chanman ke HDC ba strong pilar khajana UEM ka ke HDC ba is nai hing legal advisor uba Mr. Jun Marmunyang ka advisor ka union kong suni khajana uba advisor ka ribhai uba pilar tuso buat chanman kasur upai ba uba kermen lang yuria lembat duipat Dito kami gali Asha Workers Union. Kalau kepada juat hadu kata-kata. Sibun kijing kibagi ya kendu. Tentang slow kumbagi ya kelono. Nrai kekselo belai ko ang ngam du penleran mo kinu kibak khot kepat ke keteng. Pun kibagi don. Ublai don ringkat bat ni job bat kijing le. Kidon sibun kijing saweng Asha. Hapok gajelahi barok kawai. Bateng kidon kijing saweng Asha nakaliang joki snong kitau. Tang na kidau ki banyum laban priang lese kide gizinga kri jaka jongki lese kide nakadau gizinga kerdo kam baki kwa baki bahayeng hasem jongki bapni ajnong kimjet ya ki bahayeng jong la jong ki bakum kita kikis ni lakman dagi pau teli kikis hapo jongki ne kilai teli kikis ngam hendai kikis ki bangiyo baro kilang sukses ni job load ki dia nang taruh ke ai ke basno tanadang ne bani i kelong ki Asha ki ongkong nilanya ban phong ya kane ka jan semba blue namar nilai cha petrol pump ro yo i jan semba blue ya cha beteni ro yo i jan semba blue ka cha banyak jan semba blue nakali yang jo kami gele Asha Workers Union nila asyam ya gading kitli ni pa da gading tho sa mission director bat nakali yang jo udai mission director ibade isa MB Kumar ila IFP da ki kut ki be itanan ha ka ba nila ban phong kumnu nang tapat dia yang cupang baik no tang ikut. But kai ke kampen kemen ni ki Asha. Ki Asha kini tang kinong tremon sobha jong ko kia. Ki sacrifice yang ladi nak benda ki bapang ki basitom. Hapo ka sinong katau lane ka dong katan. Hendai dah ki lapang ladi dan manu bapet ba isen ai ki. Kham tam ha ka por jong ko bedele. Tudut isen ai ki. So sat ka jing kum ki Asha. HM Banyo ya ka cashless benefit langkah salang pi pindai su tang kita ginong tray tang kita ki health worker Henry pi pindai ubudlum jong ka imlang ka salang budlum jong ki snong kitau kabang isong isa pipidon ka benta ka bakraw ha ka imlang ka salang ka bangidon dei mapi kiban nengkong ya kawan kendu ya ki badon gading don kam gading rap ha ki snong ki thau kaba manga mapi don dei mapi ki bane shem ya ka ki dinge bat haring kata pade kinyo ya ka ding kermen ba kita ki badon kam ya ka ding penkia kiyo pipi dei ki ta ki badon gading kermen ka banang kong bat banten airu ya ka ding penkia ngayo i bat na shem ha kay jaka ka bangadon ngoy iba ki Asha kidon siya ka benta ka bakraw ya ka ba kintre sutom na ka por sa ka por kimi dang step na ying ya ka ban late na kaway kaying na kaway jingkang siya kaway jingkang ya ka ban pek ya kita kilong kimi ki ba armet lese kibadon lese ki hat ki barit ki klung hato ki don em ki on em ya ki injection ki vaccine ki ba fair day maki kiban shek day maki kiban pay day nama kadaw ngan saya thu kawai thu khana ka banangkot kabanga su day banong ba pipi day ka syarat jong kisnong kithau ka bangidon nga su thu fi kendu shibun ke jinge
ha ka jingim ke jong pi bat kham tam ha kan ke jing trei namariya tit biang ba ka jing trei ke jong pi kam dei ke bahe ke tulok kam dei ke jing siu ke bahe have ke long tang kum ke insentif ke bafinyo kadai ke barit hadu kata wadla kata ru pidan lade na ka banta ka imlang ke salang na ka banta kerui bagajai penriu hisakri hok penep hok yala ke jong ke kamram de nomor kadau ngasudap ki sukben ke bakrau haba ki nong yalam ki bi ki jong pi ki khot sakane ke program ngam ngudei ban kentak namar ngoy iba kalong ke benta ke bakrau ya ka bangin ai min simlem na ka benta jong pi ki asya ki bi kadon kajing ong pi kilong kmi pidon gebenta ke bakrau kamdei grese tang asya handi kiwi kilong kmi ru kidon gebenta ke bakrau ban pene pensa ya ke riti ke dustur jungi khasi ngayo iba kilong kmi dan gebenta ke bakrau matma kandi ke jingkren jungo ha ka wei na ke jingkeli na ke reporters kikeli kyong ba mano ba pelong ya phi kane yame ba maglong kraw hadu katne kane ka jubab ko jungu golong tei golong kmi ke bodon hak kamra sirja kabai minsim yang bangalong kumne kumbangalong anu punai ba anu punai ba namar kenko tang marsteng ubut pengingyo tinggal na betang yung nampak kuas kesiror inang bagi Fiona Trump. Sebab kema ini dia berkata pak Prabowo vote. Nampak kuas kesiri. Ia eventually walang Isbak tangi kabur, yang kejutap dari kelapa. Ini itu sudah kabur, tolong isbak kabur. Kabur, dekat sang isbak, nyamutra, kita dari media sing di Malaysia. Ketika putih, sudah disebut, pakai kifong selanjutnya, bagi Ila ikam kalau ketigon itu di keserver oleh itu dari si boy tadi kita lalu